Ai rā nei ka mahi tahi ngā hapu o Ngāpuhi ki tū horonuku me te karauna. Koira te pātai matua e a tawhiriwhiri hiana ki tētahi hui a te kotahitanga o ngā hapu o Ngāpuhi ki whangārei. He āhua kotahi rau rima te kaunga mema o ngā hapu e ono te kau o Ngāpuhi i tae atu ki Pēhia Wiri Marae. I reira hoki a te karere. E hara pea i te ōruatanga kai Pēhia Wiri Marae te hui a te kotahitanga. Me ana te kotahitanga, kei roto ke i ngā tai whenua, te mana motu hake, me ngā hapu i roto i tērā tai whenua, Koinei te hui tuatahi a te rōpū mai tā rātau hui ki te minitatake tiriti i tērā wiki. I tono rātau kia whakānga te tukanga tiriti e whai mana ake ai ngā hapu ki te tēpu whiriwhiri. I nā kore tērā kaupapa e marama i roto i ētahi tuhinga, i roto i te tahi kawenata, e kore ngā hapu ko te kōrero kia tū horonuku. Ko te anga whakamua i te kōkōraho tiriti o Ngāpuhi te hiahia a te nuinga. I think the best way forward is to have one agenda, and that agenda is to further Ngāpuhi. So whatever form that takes, we must have in mind that Ngāpuhi is at the forefront. Engari ko wētahi kai te māharahara tonu. Ngāpuhi is the only tribe that have a finding that we did not cede our sovereignty. So in order for that sovereignty to remain and be retained, they've got to stay as one people, talking as one people. I don't support kahurana in any form at all, because it's just another way of the government spreading their illegal powers over the owners of the land. Neke atu i te kotahi rau mano tāra kua whakawhiwhia ki te kotahitanga, kia tatu ai tētahi ara i mua i te paunga o te tau. He konga ki tātū horonuku 2 miriona neke atu i whakapau i ngā tau e ono kua huri. Ko kitea ke te karauna, mo te ngoikore a tū horonuku. Nā reira e hanga ana i te tahi kaupapa mā ngā tai whenua anō, ngā tai whenua e kōrero. Kai te tārewa tonu te whakatau a ngā hapu he oi, hei a pōpō tū ai he hui nui anō, e tai atu ai ngā māngai a te karauna. He hui kua karangahia e Mita Harris, he mema ōmua o tū horonuku.